ariko kuba aya mazi yaraje byorohereje ubuzima, abakeneye gukora amasuku barayakora ku buryo buhagije, atavuga ngo amazi nashira ndayakura hehe, ugasanga ibintu bimeze neza. Baratunganije amera neza, ubu turayanywa nta kibazo, ari meza kandi n'inka zifite aho zinywera. Turi ku idame ya Buhabwa mu kagari ka Buhabwa, umurenge wa Murundi, akarere ka Kayonza. Ntawiganimana Yohani Bosco ni umuturage tuwasanze, aravuga ko mbere yuko iyi dame ikorwa bavomaga amazi y'ibiziba yabaga yaretse hasi, none nyuma yuko amadame akozwe hashyizweho uburyo bwo kuyungurura amazi akanyuzwa mu bigega, noneho abaturage bakayavoma asukuye, ku buryo byatumye indwara zituruka ku mwanda zigabanuka n'impinduka zivugwa n'abatuye muri aka gace. Imvura yaragwaga, umuntu akagenda akavoma ibiziba bibonetse, ariko ubu haje idamu, imvura yiguye tuyakura mu idamu tukayashyira hano mu bigega, hanyuma twongera tukayakura mu bigega akayungururwa. Amazi atarasukurwa twanywaga amazi mabi, none tunywa amazi meza yungururwa. Bashyizeho ziriya serine nyine bashyiraho utuntu tuyayungurura tuyacisha tuyajyana hariya muri robine, ariko mbere twadahiragamo hariya hasi adaturuka hano mu bigega. Uretse kuba abaturage basigaye bakoresha amazi meza, kandi banishimira ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo bubatse ibibumbiro impande y'amadame, amatungo nayo akaba asigaye anywa amazi meza, ku buryo byongereye umukamo w'amata, byongeraho kuba banabasha kubona amazi bifashisha mu kuvomerera imyaka mu mirima. Amazi yarasukuwe aba meza, tuyakoresha ari meza, n'inka zikayanywa neza, umukamo wariyongereye mu magwi wacu nta kibazo. Ariko n'igihe cy'izuba ryabaye ryinshi, hano mu nkengero z'amazi turavoma tukuhira imyaka dukoresheje amadobo bisanzwe na za rozwari. Amwe inka zikayanywa agiye mu bibumbiro, kandi ubundi mbere inka zanywaga ibiziba. Inka ntago zikigandara nk'uko zagandaraga mbere itarakorerwa amasuku cyangwa se ibibumbiro bitarajyaho. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Dr Musafiri Defonse avuga ko Leta y'u Rwanda ikomeje kugeza ibikorwa remezo bifasha abahinzi n'aborozi kunoza ibyo bakora, birimo kongera ibidame bifata amazi, ariko kandi agasaba abaturage kubifata neza kugira ngo birusheho kubaho umusaruro. Twongeye gushishikariza abanyarwanda cyane cyane abatuye Kayonza kugira ngo ibikorwa remezo Leta yabagejejeho by'amadamu, amazi yuhira amatungo, amazi yuhira ibihingwa ndetse n'amazi tunywa, abarushaho kwifata neza no kwibyaza umusaruro, kuko ni ibyabo n'abafitiye akamaro, kuko amazi atabonetse n'uwo musaruro n'ubuzima twabugeraho. Muri izi ngomero harimo izagiye zubakwa ku bufatanye n'abafatanyabikorwa ba Leta y'u Rwanda, aho nk'izi zo mu karere ka Kayonza hari zubatswe n'ikigega mpuzamahanga gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi IFAD. Izi ngomero z'amazi ziganje mu ntara y'Uburasirazuba mu cyahoze ari Umutara, akarere gafite ingomero nyinshi ari Akanyagatare gafite ingomero 42, Kayonza ikagira 28, mu gihe Gatsibo ifite 12. Mu kongera ingomero z'amazi, ikigo cy'u Rwanda gishinzwe amazi Rwanda Water Board kivuga ko gifite gahunda yo kubaka urugomero runini mu ntara y'Uburasirazuba, Muvumba Multipurpose Dame, ruzaba rufite ubushobozi bwo gufata amazi ya metero kibe 55, rukaba rwitezweho kwifashishwa mu gutanga amashanyarazi, mu bikorwa by'ubuhinzi, mu kuvomerera imyaka mu mirima, mu bikorwa by'ubworozi n'ibindi bikorwa bikenera amazi. Mu karere ka Kayonza, na Spiridio Habimana ku bwa Radio Huguka.